Pozdrav drugovi! Evo šta danas snimam. Snimam oružje opet. Tu je 1911 Zigzauerčina 45 kalibar. Imaš naljepnicu Zig da staviš na automobil tako da milicija zna da imaš nešto lijepo i kvalitetno. Zigzauerčina, brama, gledaj koliki je. Pravi pištolj, Zigzauerčina. Veliki kalibar ima, ovdje ima ova kočnica sigurnosna da zna da nema metak u cijevi. To izvadim. Ovdje ima ovo, kažete stop. Da pročitaš uputstvo prije nešto koristiš pištolj, u stvari prije nešto diraš pištolj. Ali pošto sam ja Bosanac, meni ne trebaju uputstva, ja sve znam. Zigzauerčina jara. Dođe sa 3 okvira, jedan u pištolju i 2 ovdje. Kupio sam i 50 komada municije, češka proizvodnja. $12. Ima ovdje navoj, ima ova kapica, skine se ovaj štitnik navoja i tu se može zavrnuti ovaj prigušivač. TAC OPS. Zove se TAC OPS. Znači, Sig Sauer 1911 TAC OPS. Taktički samo zato što ima za prigušivač i ovdje za start laser. Tamo sam stavio plinsku bocu da vidimo šta može Sig Sauer 45 protiv plinske boce. Da li je bilo proboja ili ne? Sad ćemo da vidimo. Izgleda da imamo jedan proboj, zato što je metak udario u jedno mjesto 2 puta. Pa zmije drugovi. To neka zvečarka, vidi kakve boje, crvenkaste neke. Roze boje. Evo šta sada radim je, pravim četvronožec. Stalak za ovu metu u koju ću gađati. I u nju kad se pogodi, ona pravi ko zvono. Ko zvono zvekne, tako da znam da sam ga pogodio i to je meta za do 400 metara. 400-500 metara. A si u nekom fazonu, ja volim da živim na planeti ozonu. Ti si u nekom fazonu, to je prva faza. Ti si mamina maza, kako ti je čale laza. Da li si mleko kupila ili se pored prodavnice ubila. Da li voliš lubenici da gledaš kroz svoje zenice. Možda voliš sjenice, lete lepo ptice, letelice. Nemam na liču kuljića, mi lepo lice. Kad me vide neke curice, one su lepe, zovu se Pepe. Nose štike na pete, to su neke lepe tete. Od glave do pete, u životu vene prolaze u mene, krv ulaze, jer obožavaju ciklusom čoveka.
čoveku u cirkus, jedan na trapeziji, drugi na slonu, treći na konju. Volim svoju devojku Sonju, čuvaj Dragane svoju Sonju, a ne cirkus i čoveka na konju. Prava stvar, a drugovi, jel da dobro sam ga napravio, a? Koristio sam ovaj opasač od automobila zato što kad metak prođe, neće mu ništa biti, može mnogo metaka da prođe kroz to, neće se poderati. Da imam lanac, onda zrno udari o lanac i prekine lanac. Šta radi 45-ca jaran? Baca ruku pravu. Jak je ovo kalibar. Probao sam sada na 200 metara i vidim kad pogodi. Eto, vidjeli ste kako puca baš dobro. Vrijeme je sada da pokaže kako se rastavlja ovo čudo. I onda se okrene ovo, ko tetejac ono. Evo ga. Eto, nisam dobro držao i skočilo mi ovo. Jako je bitno imati sigurnosne naočale. Jer ovo ako ti frci oko, može da ti ošteti oko. Uvijek kad radiš sa oprugom, važne su naočale. I onda ovo ovdje ima svoje mjesto i gurne se ovaj utvrđivač. I onda sve ide naprijed. Tu je rastavljen pištolj skroz, evo vidite. Vidio se to tamo, je ovdje crna podloga. To se možda ne vidi najbolji. Evo šta danas snimam. Kako se u Americi prodaje pištolj. Ovog puta prodajem svoj Sig Sauer, onaj što ste gledali. 1911. I sad ću vam snimiti proceduru kako prodaje privatnom licu oružje, odnosno pištolj u Sjedinjenim Američkim Državama. Evo da otvorim da vidite da se radi o pravom pištolju. Vidio se to tamo. To je taj Sig Sauer što sam pokazivao vama. I spakovao sam ga onako kako sam ga ja kupio. I sad čekam ovoga kupca. Jer smo mi dogovorili da se vidimo ovdje. I sada će to da vidite. Evo čim on dođe, stavit ću ovdje na... Ja mislim da je ovo on s crnim hamerom. My pleasure, dude. Nice to meet you. You can do it here, we can go inside. Or... We can do it here, I don't care. Wait, you got another one? You got another Sig Sauer? I'm gonna trade this old P250. I'm gonna see if I can get for you. Oh yeah, what you got there, man? Let's check it out. 45. Woo! That's hot. But it's just been sitting in my drawer for so long, and I just don't like the trigger. I feel that trigger. Oh man, that's nice. Dude, sold. It is sold. Yeah. That's $1,100 pistol, but I just selling it because I'm like, why are you getting rid of this? I guess people sold, are broke. Sir. All right. Count it out. It should be hundreds and 150 in there for you. But definitely, this is beautiful. Oh yeah, everybody's likes it. Fee and all that. But dude, thank you very much. Eto drugovi ste kako ide prodaja privatnom licu. Keš, lova.
Da vidimo koliko sam dobio. Brale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, $850, brale. A košta u prodavnici nov 1100. A ja sam ga dobio za 800, znači izgustirao sam i dobio sam više 50. Tako se to radi. Keš, lova, brale, keš. Brale, SFRJ, vojnik, pozdrav, brale. To je sve, drugovi, drugarca, vi stavite tamo like ako hoćete i na Instagramu sam, pa zapratite me.